Kua tahua nā moana ki te taha rāwhiti o Aotea hei wāhi whiupara. He kaupapa tēnei kua roa e kōkirihi ana e Maritime New Zealand. Hoi anō he maha tonu ngā kūrakuraku a ngā iwi mana whenua. He rua te kaumā 1 kiromita i te mautere o Aotea, kua tohua hei wāhi whiu i ngā para a te Pine Harbour Marina. He oi kāre rawa Ngāti Wai e whakae atu ana. We vehemently oppose anything that would upset that environment out there. Our big concern is what we don't know what will be affected. Kua whāngai te moana i a Ngāti Wai mai rāno. It's absolutely the centre of our world is our marine, hence our name, Ngāti Wai. If you take away the resources from the sea, you may as well say you're destroying the mauri of Ngāti Wai. He taha anō ki e nei kōrero, ko te taha ki ngā hua o Tangaroa. When they went out to do a bit of an audit, they even talked about seeing whales out in the area that they're talking about dumping on. We've got real concerns about the migratory pattern, even the crayfish walk. We know that they walk around that area. E mea ana a Maritime New Zealand, kua whakae mai te kauni hera arohe o Tāmaki Makaurau, me ngā iwi ki ngā parahanga pā tātātu ki te mautere o Aotea. Ko tā rātau ka ata tirohia wēnei parahanga, a ka kore ngā para e tūkino i te moana. For anyone to say that they can just go out and dump something because they don't know much about it just goes against everything that we believe in. What I think is lacking from resource consents is a commitment to look at other alternatives. Aha kua ngā whakahe a Ngāti Wai no te timatanga o tēnei take i te taurua mano mawhitu, kei te haere tonu ngā parahanga. Raiha Johns, Te Karere.